May it be your favorite Bible verse. My favorite Bible verse is in 2 Corinthians chapter 5, verse 21. Yevet apasa. Christ esaboran tibis nge veritats kota feri pue I a tibisiri tibisits pue kits sipogura bogun god nori. Amen. That's my favorite verse. What that? Kids. Christ esabor an tibis nge veritats kota feri pue I a tibisiri tibisits. Nuburan god a tirato. Known and even Jesus Christ. Irapwe irik me urigatir. Ugugun anam warifurufan. Nge esap ferig na nairik me urigatir. Ibo furri ots sokun tibis. Ese mogior ekis tibis mi furri. Nubwen ananam warifurufan na naikugun irik me urigatir. Nge te warawi rapegas. Afen Mary Maron Eben John me for furry tibis. Pada but through Chanwe me buburo at tibis atori arabobusuro. Understand this. Nubor kids si arorong a good news usuren Christ mero ferasigasin tibisin arabas medicine. Era irik me urigat Christ evarai wari ferufan. A transferred war kids no posiargu nge vero fersegasits. Nge marawachebi uren tibis a fiti Christ what nevero warawi repeges. Nge marawarawe mi eseor tibis non marawe gugun irik murigati yerna wari ferufan. God a transferri marawan nabi bung iwa feragi wete watch ngagi marawats mi urentibis iwa wete on Christ fidi nevero warawi repegas ira la reitagri substitution, the doctrine of substitution amirawarar pun sisitori atsibupusin save firikits nge Christ awarto pun epo save firikits. The question is en mirigu Christ mi vero ferasigasum. Ike apurewer iwe warri ti God. God ebue efeyochu.